iPhone zauzima posebno mesto u premium klasi mobilnih telefona, a to nikada nije bilo jasnije nego izlaskom novog iPhone 11 Pro modela. Uz skok koji je napravljen kada su u pitanju kamere, ekran i performanse, ovaj model sa pravom nosi Pro oznaku. Trostruki kamera sistem koji iPhone 11 Pro posjeduje daje nepogrešivo prepoznatljiv izgled, kombinuje najnovije tehnologije kako bi vam pružio do sada neviđeni kvalitet videa i fotografija, uz široki, ultraširoki i telefoto ugao snimanja, koji vam omogućuju fleksibilnost u svakoj situaciji. Novi širokougavni senzor od 12 megapiksela donosi dvostruko više fokus piksela za do 3 puta brži autofokus u uslovima slabog osvetljenja. Tu je i potpuno novi noćni mod koji se automatski aktivira pri slabom svetlu i pruža vam izvanredne noćne fotografije prirodnih boja i svetline. iPhone 11 Pro posjeduje i mod za portrete koji će vam omogućiti da napravite zanimljive fotografije, kako u boji, tako i crno-bele sa High Key Light Mono efektom i nakratnim podešavanjem osvetljenja, a tu je i novi Smart HDR mod koji uz asistenciju veštačke inteligencije pravi impresivne fotografije visokog dinamičkog opsega. Ultraširoki 12 megapikselski senzor će vam omogućiti da u kadar uhvatite čak 4 puta više scene, što ćete rado koristiti za snimanje pejzaža, na putovanjima, za hvatanje atmosfere i arhitekture, akcione snimke, kao i za slikanje sa prijateljima, kada više nije neophodno zbijati se kako bi svi stali na fotografiju. Telefoto senzor sa optičkom stabilizacijom je idealan za snimanje udaljenih objekata koje standardnom kamerom ne možete zoomirati bez gubitka kvaliteta, ali je i sjajna opcija za slikanje vrhunskih portreta. iPhone 11 Pro je u mogućnosti da snima i 4K video izuzetne oštrine i kvaliteta u 60 slika u sekundi, sa cinematic video stabilizacijom koja će videima dati profesionalni izgled. 4K snimanje je podržano na svim kamerama, pa možete izabrati širinu koja najviše odgovara onome što želite od vašeg videa. Video snimanje je brže nego ikad, jer je dovoljno dok ste u fotomodu jednostavno zadržati dugme za snimanje. Novitet je snimanje slow motion selfija u 120 slika u sekundi, na kojima ćete izgledati cool dok se sve oko vas kreće usporeno. Najbolje od svega je što ćete moći da snimate gde god se nalazite. iPhone 11 Pro je izuzetno izdržljiv sa super snažnim staklom na ekranu i leđima, otporan na prašinu i vodootporan do 4 metra dubine i 30 minuta korišćenja pod vodom. Vrhunski telefon zaslužuje vrhunski ekran, pa iPhone 11 Pro krasi Super Retina XDR ekran od 5,8 inča u standardnoj i 6,5 inča u Max verziji. Ovaj ekran pruža rekordnih 800 nita svetline za izvanrednu vidljivost pri jakom suncu, kao i maksimalnih 1200 nita pri gledanju HDR filmova i video sadržaja. Uz kontrast od 2 miliona prema 1 i veran prikaz boja, kao i haptic touch podršku, korišćenje iPhone 11 Pro je zaista pravo uživanje. Rad telefona je nikad brži zahvaljujući novom A13 Bionic procesoru koji pruža fantastične performanse, kao i mašinsko učenje koje će iskustvo korišćenja prilagođavati vama. iPhone 11 Pro nudi do 5 sati duže trajanje baterije sa jednim punjenjem u odnosu na prethodnu generaciju, uz brzo punjenje od samo 30 minuta za 50% baterije. Naravno, bezbednost vaših podataka i telefona je od uvek bila karakteristika iPhone-a, pa i novi model dolazi sa Face ID prepoznavanjem lica koji će vam omogućiti maksimalnu sigurnost, ali i jednostavno i brzo otključavanje telefona.